kada hoćemo da od 3 visoka stubića napravimo jedan, to je isto smanjenje, samo što nije oznaka DC2, odnosno two together. Znači, ovo ovdje prvo je oznaka boda, DC, to je, kao što znate, visoki stubić. Ovo 3 ili 2 ili 4, zavisi koliko ih bude, znači da od toliko petljica pravimo jednu. A ovo tog je skraćenica od together, to znate. Znači da ih sve združimo i da napravimo samo jedan visoki stubić, u ovom slučaju heklamo visoke stubiće. I sada hoćemo od naredne 3 petljice da napravimo jednu, odnosno da radimo smanjenje. Znači, zahvatimo nit, provučemo heklicu kroz petljicu iz prethodnog reda, zahvatimo nit, provučemo je napred, zahvatimo novu nit, provučemo samo kroz dve i sad, znači, sačekamo, napravimo to isto 2 puta još, znači, zahvatimo nit, provučemo heklicu kroz petlju, zahvatimo nit, izvučemo je napred, zahvatimo nit, kroz dve provučemo i sad nam ostaju 3 petljice. Još jednom to sve isto uradimo, zahvatimo nit, provučemo heklicu kroz narednu petlju, koja je i treća, izvučemo je naprijed, zahvatimo nit, kroz 2 petljice provučemo. I sada vidite da zapravo imamo 3 započeta visoka stubića i hoćemo sad to sve da sjedinimo. Zahvatimo nit i kroz sve 4 petljice provučemo. I sada smo od 3 petljice iz prethodnog reda napravili samo jednu, znači ovo će nam biti petljica koju ćemo u narednom redu raditi. To je to, toliko jednostavno. Ajmo još jedno. Zahvatimo nit, do pola odradimo visoki stubić, još jedan, sve isto i još jednom. I zahvatimo nit i kroz sve 4 provučemo. To je to. To vam je kad piše ovako DC3 tog. To je to. Od 3 petlje pravimo jednu, to jest radimo smanjenje ili oduzimanje petljica, kako god hoćete. I to je sve. Ćao!